Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi November ni ania thir tu le ngai thatu te du sakna chibai kan buk thau chau ane kumtina buat sai thin to angin December ni kuatranga ni som pani chung hian kan channelin thayang anga rongbol na lama kan tho pui thin Bethel Ministry bultumin Mizoram Youth Festival chu karle December ni kuatranga ni som pani chung hian zantin lamola nei anile dona ram chung le ram pona mizo thalai zongjong te he program hi lo mang thau turin kan som cheu ane he youth festival a theme song tour Ireland ti gel ro sang sak chu ni jan khan tlang zarania he khuna lo tel tur tele lo thiam lok du detan kan video comment chung bera hian aling kan lo da Mizoram Youth Festival 2025 mantura hian speaker atan Frederick Lalrindika Bethel Ministry ani don hani Kovel chanchin tharlama kan beng hanchejui le taila Ukraine indona ti top natura Ukraine peace plan chungchanga har satna lian tak tak mai haom chawa voin hian Russian President Vladimir Putin le US Special Envoy Steve Witkoff te hanin mudona mase heta hian beiseina Kovelin anghat vaklo mithiam than khat chuan Russia le Ukraine indona hi US hian poisa khelna tan amangani tin han pu bok Tuntrum chu Ukraine indona update le peace plan chungchang te kan bi chiang don ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole Ukraine peace plan chungchang boipui ni mek lain Russia chuan nimin December ni khat chunen lai khan ballistic missile mangin Ukraine abai chiam maya frontline in beiton na le in norton na po hlom taka akal chomek lain Dnipro khopuya Dnipro industrial area chu Russian ballistic missile manga ka ania Kyiv independent report an pek dan chuan hetianga Russian ballistic missile strike awang hian Dnipro khopui chunga civilian poisailo mi somle chuang lai main liaman tura mi pali Mahmuna nunna chan nga lanom bok ani Russian ballistic missile mga Dnipro industrial area strike anay hun hi nimin chama dar somle minute som palivel kha hania ballistic missile 10 Ukraine aron pan me kanai ti hi Ukraine Air Force 10 an muloka mase shelter lampan turin hun anai tlem hlea Russian ballistic missile ho anlo thlen ma minute level chau alom tia Ukraine Air Force chuan Russia khopui pakhat tagan rock katrangin ballistic missile anon kapa chuan Ukraine hian boina haron thlen thaini ti riat tirna ala tante chok ngala mase mi puitam takte in saseng manlawin Dnipro industrial area hian in antor phata hani Russian media the Moscow Times le TASS News 10 report an pek dan chuan Dnipro khopuya hian industrial area bay anilawa mi puitan civilian te an target lo tin an puangzar boka masera sin thun chua hi thudik tak chu anilo ni na hriata Dnipro khopuilian tak maya industrial area car service station le abul naya sumdon mun engemazat te ballistic missile manga strike anron nei hian ati chia bompo ka wang hian car service station a car tam tak ti chiatania car service a na thok tu engemazatin liam antor jui boka Dnipropetrovsk regional administration in report an pek dan chuan tun thlenga hriat thai china liam tor zat hi mi somli ayatlem lo anitoa vandoi thak takin liam jinga atam jok hi damdoina enkol ngai khopa liam na te aniloma damchunga rual ban lawa hom to turpo anom nol bokane heiba ka hian lungchet thak tak chu anjinga som pakhat te hi an nunna tan der thong tak din huna anding meka Doctor ta chuan andam chuak ange dam chuak lawang ti hi engma soi thei an nei lawani tin han report bok ani Dnipro khopui hi Ukraine khopui lian tak mai ania Ukraine khopui hojinga khopui lian zual palina ania indona tran ani ma khan Dnipro khopuya mipui chengjat chu census record atang chuan mi noi kwa singruk sangret veljat ania mase frontline tia kanron saitrin hi Ukraine chuan active fighting antimaya engtiklai pwa in beiton nale in dona athlen reng na mun frontline atanga nai tak kilometer za somthum vel cho hla Dnipro khopui hi hauma wangin mitam tak mipui cheng zat ve ayatam mai Dnipro khopui hi hanchua santo ane
ti chuan frontline in beina hmuna tang hian nipro khopui hi drone mangte missile mangte in Russian sipai ten akhat to ka han beiranga wanga mipui te hin son chuak ani deuh bara Nipopetrov Regional Administration in report an pek chunjom dan chuan Russia hian mipui te nun na hlut na pakhat ma anei lowa mipui chen na mun le bazar mun te public service chi rang rang om na mun te tarkatin trum tam tak nipro khopui hi hanlo beitowa ma se tun trumanga nipro khopui cheng mipui ten an torna sathi hala thengai lo anti thil magda mai chu in ram na thuthung lampang buaipui ni hian Ukraine Russia in chiat na rap thak tak tak mai hathen fo thina hei hian US le khovel ramdang ten Ukraine indona ti top tura an malak na le an beina jongjong hi Russia chuan enga ma angai lo ti alan tirani tin Kiev Post chuan an report bok ane Nizan Khan Russian media TASS News chuan report an pek danin Russia battle group pakhat chimlam panga handa mek ta chuan nikhat kalta chung khan Ukraine sipai mi zanhi som chuang zat mai han thatani ti an reporta Russia Defense Ministry chuan kan melma Ukraine armor combat vehicle pangalai mai hanti chebokani hanti indona mun frontline na Russian sipai ten raman lak bel hian Russian media ta chuan mipui then khat te chan chuan ni tin han report thina nizan lama TASS News in report an pek chunjom dan chuan Ukraine special military operation kalmeka Russian sipai ta chuan Donetsk biala Klinovaya le ache vela mipui ta chu chan chuakin he khwa hi anla ni tin han reporta Donetsk bial vela che Russia battle group south unit te hi anche thalea nimin lama po khan in beina anasat na mun engagement line antia Ukraine sipai sangkhat zali sompanga zat mai Ukraine chuan anchana ni tin han report bok tichuan Russia battle group note lampanga po natakin Ukraine sipai te chanlet jui zelania Russian battle group note unit te malak na lampang area chunga sipai zani somvel nimin khan anchan boka armor combat vehicle pakhat ti chiat sak ani boka tichuan battle group west unit lampang area sipai zani somthum chuang vel ti hlum ania Ukraine sipai te hian artillery gun pathum han hlo boka battle south responsibility area lampanga po sipai zani som chuang zat mai tha ania armor combat vehicle pangavel ti chiat sak ani bokani tin Russia Defense Ministry chuan thuchua ansiam bok ane Russia Defense Ministry in report an pek chunjom zeldan chuan Russia Battle Group Center Unit Responsibility Area lampanga po sipai te anche thalhea melma Ukraine sipai zali somriat vel tha ania armor combat vehicle pathum vel ti chiat sak ani boka Battle Group is lampanga po sipai zanhi som chuang han that boka armor combat vehicle panni ti chedani boka heng jongjong atanga halan dan chuan nimin le nizan thleng khan frontline chimlam pangte centera te marlam pangate khochak le khothlang lampang frontline jongjonga Russian sipai ta chuan nasa takin man sonani ti alangani tin TASS News sian an report bok ani TASS News sian voin chun darsom pakhata report an pek danin kanram military Russian sipai ten frontline mun krang kranga nasataka manson mekawang hian Ukraine chuan Russia ramchung region krang kranga beipui thla kanron tuma Ukraine drone somli le panga zat mai ka thla kani hantia hebaka hian Bryansk region lampanga po operation arhanin Ukraine sipai ten anei boka attack drone pangai ni chialo drone engemazat ti chiadania anvain drone sompali vel Bryansk region a hian ka thla kani hantibok Ukraine chuan Russian sipai ten an drone te an lo dangani ti hi report le nem ngena engma an la nei lo thunga Kiev Independent in report an pek dan chuan Russia region thren khata te Ukraine drone ten sarkar mun ma te targetin thilti chiat an nei nualani tin han report thung ani Ukraine media rang te point Russian sipai te hian nasa takin man sonani ti hi han public lowa Russia chu khovot tak nuaya anom mekka chutiang bok chuan Ukraine po thlasik khovot takin atwa mek boka chutianga harsanatok veve a chuan aram nei tu jok Ukraine sipai ta chu chathatura beisei ania mase hetianga Russian sipai te chungnung jok ka hanom chomek na chan hi Ukrainian ral thua matla chamani hantia defensive atana manchi ral thuam chi rang tele counter-offensive operation nale chakzoka kalpui turin ral thuam mantur antla chammeka
อาชันบุลปุยเบิร์จูUS inรัลทวมมังอาตันปุยนตั้มตักอาติตบเมกายุโรเปียนยูเนียนเล่ในโตเมมบารัมเตนยูเครนชิไปตมันตูรัลทวมจิรังรังตันปุยนตั้มตักเปมาเซลาจุงจู US ตันปุยนตลาวจวนอาตกโจลวันนี้ฮันตีเองปอนิเซน The Moscow Times in report ตันเป็กดันจวน US Special Envoy Steve Witkoff เล่ Russian President Vladimir Putin ตะจวน US Peace Plan จุงจางสอยหูนะในตุรินVoin tholeni chonhua hian in biak na han nei donani ti an reporta President Donald Trump administration in Ukraine in dona ti topna ta na rotna proposal asiam nun bar chu Moscow khopuya uluk taka thlir dunin han sei dun donani tin The Moscow Times hian han report bok ani mase mithiam sang ten an sei dan chuan hein biak na hian omzia hanei tak takin han ring lawa Ukraine in dona ti topna turata na malak na hun poimo tak ni ma sela he peace plan hian in dona ti topna tak takero chu akentel arinom lawani hanti he peace plan chungchanga Ukraine media Kyiv independent tin expert le analyst thiam tak te an biak na le an komna tranga nizana han report hi ulukjok kin kan bi chiangdon hani President Donald Trump chuan Russia in beipuya thlak na ti top tuma amalak na chu nasa takin ati chakchau zela wangin Washington te Kyiv te Moscow te zona poimo tak mai omeka proposal ang hian inrem na thuthung hi siam thei loni ta se adota engthil nge thlengang ti zona le US in Russia le Ukraine te inrem na ta na anormek hian engra thama achua thei lawang em ti zona lian takauma mithiam frangin an chana te tangin chung zona te chu eng ang chiang nge hani don ti alang chiang chhozelani diplomacy lama hun boi thak tak kan tong meka Washington in pressure sang tak pe masela US Special Envoy Steve Witkoff on Russia atlo maloka chinchiana lolang chu athim hlea Ukraine tan chetnarap thak athleng meka hun thim takin min muak ti achiang boka November ni samthum khan Florida US le Ukraine chuan in biak na hanlo nei toa mase khami malok khan President Vladimir Putin chuan inrem na ta na thilom janai engma amhulawani ti asoi chuakani anti Tichuan November ni samthuma Florida US le Ukraine ayo ten in biak na hanai nuwa po khan in biak na anthil soi jongjong chu tunthleng hian mipui hriata engma puanzarla nilawa heti lai hian President Vladimir Putin chuan remna kongjunga in biak na mason na haumani tia han soi chu anolani ti apuanga Ukraine in remna tana rodna tharber chuan in dona atitop don lawani ti President Vladimir Putin chuan asoi langa chuan chiang taka alan tir chu Ukraine ram an lua chin le anop chin te chua san an tum don lo ti hi ni hanti Kyiv independent hian report an pek zeldan chuan Kyiv fatanga thu chua zongjong hian Kremlin in an du le an phut zongjong te ti hlotlin sakvek chu Kyiv hian atum lawani ti alang chiang hle to boka chu wang chuan President Donald Trump hian nasa takin malama sela pressure sang tak Russia le Ukraine laka po pema sela Ramle ramin kara in biak na poimo tak in sumdon ton na honle na tur chungchang te po chuan akeng tel thaya mase in dona hei hian atitop lawang tin international politics expert Jenny Matters chuan asoilang bok ane tichon Jenny Matters hian asoi jaldan chuan international politics in her danglam dan na satak hian thiltam tak athak danglama chuwang chuan in biak na in rem na aum don lawa in dona mun battleground na thileng kim chin fel angai jok dona Ukraine hi atlo memo in dona hi kumtam tak chung dai tura Europe trangrol ram ten an thlop zui zel thei ni ro chuan thil danglam mathen thai mai thai jok ane hati report zeldanin tichuan thilpoi mo tak omta chu diplomacy ngetlo tak chu tinun le US chuan antuma mase Kyiv independent chuan hei hi ahlo chamtura kan ngaya kan lo be sei tur thilom ta chu hetiang hian han soilut taila in remna tan Ukraine le Russia hian du dan le in nga na aran veven na ya chu Ukraine Russia pol sapat ania in remna tu thung halo chu ma sakber po khan Ukraine chu min thronga na takin min soka makti takin in remna tu thunga ta na rot na kha kan thlir ringot ani chu tianga min thlir tir tu point poimo tak ki point nauma chung te chu Crimea le Donbas region te Russia in athununang ti Ukraine chuan apomangaya chu thilmak takani heiba ka hian Ukraine sipai ti tle mania chu Ukraine tan thilhar satak ani boka
chung zong baka chuan khifin nei to laka du thu sam le beisei na halo nei to zong te ti to vek na tur rom man na aum boka heng key point pathum te hi hun rei tak kal to tanga in do tran tir tanga Kremlin in athil du le athil phutani ti chuan in remna ta na rotna chungchanga hian Foreign Relations and International Security Program Co-Director Alexei Melnik chuan Herom man na hi Ukraine Russia kuta ain pek na tur tranpui tu turani tin asoyani hantibok mase chung rodna chu Ukraine apom thayani ti US chuan soirik na hanai thok thoka mase chu chi chung chuan Russian President Vladimir Putin chuan in remnata na rodna point somni le pariat zet oma hian eng point ma Russia hian apom donani tilan na halanei lowa tichuan in dauti to beiseina thliang maya chembo tu pakhat taum boka Kiev chuan engin biak na po nei maila pel thiang lo red line asoinon lea Ukraine tho puitur athurwal puitur chungchang le military lampanga thutluk na chungchanga Ukraine chuan eng khapna ma apom don lo ti ansoilanga heiba ka hian key point ami Donbas bial le Crimea te Russia kuta Ukraine in ahlanang ti hi Ukraine chuan apom ngai lo boka apom lawani ti asoinon le bokani ti chuan chu Russia in athil tum le adu bernen direka thilin kaltlatania Kiev chuan independent drum han yangin NATO andu chuan an zomanga athaina sang ber thlangin military strength po ati sang thaya chu Kiev ngai dan ani wangin Moscow tan pom thei ani lowa in biak na le in remna thuthung hian omzia anei turangai ni talawani hanti mase Moscow chuan Ukraine rambialing mazat chu an kutalak lu antum luitlat boka Ukraine rambung thren te anop na hnuaya da thei tur hian ramin hlanna chungchang hi soiho le turin da ania chu Ukraine peace plan ti chena tur kongpoimo tak ani don bokani hanti tunrum chu thu tamdeu hleka thalak lampang hi rondalan tur om vaklo hani Kiev independent hian an report chunjom zeldan chuan European Council on Foreign Relations researcher Anton Barbasin chuan Russia hian pressure na tak atok velawa Ukraine hi pressure tok tu ber hania mase Russia hian in remna thuthung hi lo thailawa anol na chan tur poimo tak pakhat awma achan chu Russia thian tha jongjong hi US dodal tu te hani deuh veka abik takin China India le Iran te South Africa te hi Russia hian US peace plan ang hian in remna asiam puini chuan Russia thian tha ani to ngai don lawa Russia han kalsan donani mase chu Russia hian thlen tir adu lo wangin in remna thuthung roman to jongjong a hian hlocham na bak engma mu ani talawa Ukraine atlom phot lo chuan Russia hian nena tak chu achang don lawa kumtam tak kal to tanga athian tha ten han kalsanai chuan Russia hian Ukraine nena in dozel hi athang jok donani hati tichon in remna ta na rodna siam tu US hian hein dona kara le in remna thuthung chungchanga hian hlok na nei atum bokani hati US sumle paidin munte nasataka choisa nani thaina turin Russia nena in sum don ton na te Russia thian tha ramta nena in sum don ton na lian jok le chak jok ka kalpui turin US hian rom manna na ya chu Russia laka offer a chop chualian ber po ani boka melma ten an runa wanga Ukraine mangang taka hanom lain US chuan chu boina chu poisa khelna tan halo mangani ti Ukraine hian an hu mai bik lawa chu wangringot po chuan hein remna thuthung hi engtika ma a hlotling lowang tin researcher Anton Barbasin hian asoilang bok ane tichon Kiev independent chuan hengai dan hi thildik tak ania India le China hi Russia tanga oil leitu ramlian ber panni ania tichon heng ram panni te hi US sin chia sangjok latura anor nat ber ram panni te hani boka Russia hian US nen inramna siamani chuan China le India hian Russia an hlatil dona tichon US atanga lok na amuain Russia hian China le India laka achan hi ale tengemozat tin atamjok donani antibok engponi se US Special Envoy Steve Witkoff le Russian President Vladimir Putin te India khuntur hi India taima chuan zanin thim limvel ani rinania khovel mithiam sang tele Ukraine point in biakna hian beisaina sang tak neilem lo ma sela enge hanin biakna hian a hrin chua tiro chu lo thir phot maitang